Ovo je 5 najčudnijih zakona u školi. U nekim školama u Japanu učenici moraju nositi isključivo bijelo donje rublje. I nastavnici imaju pravo provjeriti ili oni nose bijelo donje rublje. Zamislite da vam profesor dođe i kaže, pokaži mi koje boje su tigačice. Molim? U Sjevernoj Koreji učenici smiju imati kosu samo kako im nalaže vlada. Dečki imaju frizure koje su im dozvoljene, cure imaju frizure koje su im dozvoljene. I ništa osim toga ne smiju imati. U Kini učenici moraju spavati popodne. Pa u Kini to rade čak i srednjoškolci. I to spavaju na svojim klupama. I u školu nose jastuke i deku. U Južnoj Koreji su pravila za izgled toliko stroga da neki učenici koji imaju tipa smeđu kosu moraju ili donijeti potvrdu od doktora da im je to prava boja kose ili je obojati u crno. Šta? U Singapuru učenici ne smiju žvakati žvaku. Zapravo to je ilegalno u cijeloj državi. Uopće ne smijete unositi žvake u Singapur. A ako vam treba najbolja aplikacija za učenje, obavezno instalirajte Astra AI da bi vam školski dani lakše išli jer sa njom možete učiti, ponavljati gradivo i ne samo nabubati prije testa, nego zapravo razumjeti temu koju učite.